Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 imijyi ibiri ikomeye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashwe ikurikiranwe na M23 Goma, hanyuma Bukavu. Ingabo z'igihugu Fardc zari zisanzwe ziremerewe n'intambara zatangiye kwisubiza inyuma kugira ngo zishobore kongera kwiyegeranya no gusubiza inyuma umwanzi. Muri icyo gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yafashe icyemezo gikomeye kandi cyashyize igihugu mu kaga. Guhinwara imitwe y'abaturage yitwaga Wazalendo, bisobanura abakunda igihugu, maze bayishyira ku murongo w'imbere w'urugamba. Aba Wazalendo bahindutse intwaro y'ibanga, bakora cyane kurusha ingabo zisanzwe mu kurinda imidugudu, gufunga imihanda no gushishikariza abaturage kwirwanaho. Ariko mu kwezi kwa Kanama 2025 iyo gahunda yatangiye kugaragaza intege nke mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba Wazalendo batangiye kurasa ku ngabo za leta bari baragenewe gufasha. Muri iki gice cy'i Documentaries tugiye kubagezaho, tuzajya dukomeza tunabagezaho mu minsi iri imbere. Turagaruka ku nkuru y'intwaro y'ibanga ya Kongo mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23 ndetse n'ingaruka zo guhinwara imitwe ya gisivile leta idashobora kugenzura byuzuye. Kugira ngo dusobanukirwe uko Kongo yageze kuri uru rwego, tugomba gusubira inyuma mu mpera za 2021 ubwo umutwe w'inyeshyamba wari umaze igihe utumvikana wongeye kugaragara ku rugamba. Umutwe wa M23 wongeye gufata intwaro mu mpera za 2021 nyuma y'imyaka hafi 10 utagaragara cyane. Ku ikubitiro ibikorwa byabo byasaga nkaho bigarukira ku duce duke twegereye umupaka wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko mu gihe kitarenze umwaka umwe M23 yatangiye kwigarura ibirindiro by'ingabo za leta, igaba ibitero bikomeye kandi ihungabanya ubuzima bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'Kinshasa yakomeje gushimangira ko M23 ishyigikiwe na leta y'u Rwanda, ibyo u Rwanda ruhakanye. Ibyo kandi bikaba byarakurikiwe n'ihagarikwa ndetse n'ifatwa ry'ibihano ku basirikare b'u Rwanda ndetse n'abayobozi bakomeye b'u Rwanda. Raporo z'impuguke za Loni n'iz'abakurikirana umutekano mu karere zongereye uburemere kuri ibyo birego, bituma Kigali ihura n'igitutu gikomeye muri 2022 na 2023. M23 ntiyari ikiri umutwe muto w'inyeshyamba, yari yahindutse ingabo ziteguye neza, zifite intwaro n'imyitozo ihagije. Yatsinze ingabo za Kongo Fardc, itsinda n'ingabo za SADC zari zoherejwe ngo zifashe muri iyi ntambara, ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ibyo byagaragaje ku mugaragaro intege nke zikomeza ingabo za Kongo. Ku mpapuro Fardc ni imwe mu ngabo zikomeye muri Afurika ndetse zikaba twazita nk'iza mbere mu karere, ariko mu by'ukuri zari zarahungabanyijwe na ruswa, imiyoborere mibi n'amahugurwa adahagije. Abasirikare bari barananijwe n'intambara zidashira, bityo Kinshasa ihitamo kwitabaza uwari wese washoboraga gutanga umusanzu. Abacanshuro bigenga, abafatanyabikorwa b'u Burundi ndetse n'imitwe y'inyeshyamba irwanya u Rwanda nka FDLR. Ariko Perezida Tshisekedi yashakaga ibirenze ibyo. Mu kwezi k'Ugushyingo 2022 yasabye ishyirwaho ry'imitwe y'ubwigenge bw'abaturage igamije kurwanya ibyifuzo byo kwagura ubutaka bya M23. Ubutumwa bwe bwari bworoshye: niba ingabo za leta zidashoboye kurinda buri mudugudu, abaturage bagomba kwirwanaho ubwabo. Icyo gitekerezo nicyo cyabyaye umutwe wa Wazalendo, ijambo ryo mu Giswahili risobanura mu Kinyarwanda abakunda igihugu. Perezida Tshisekedi yahise ategeka ingabo za leta gufungura ibigo byiyandikisha hirya no hino mu gihugu mu gihe gito cyane. Urubyiruko rwa Kongo rusaga 30,000 rwitabiriye iryo hamagarwa, rwinjira mu mitwe ya Wazalendo maze rutangira guhabwa amahugurwa ku bufatanye n'ingabo za Kongo Fardc. Iyo mitwe ya Wazalendo yari igizwe n'imitwe myinshi yari isanzwe ihari, yahurijwe hamwe mu izina rusange rya Wazalendo. Harimo imitwe nka APCRS, NDC, CMC, Mouvement d'autodéfense patriotique ndetse n'indi mitwe nka Mayimayi, Zabuloni yatangiye kwita Wazalendo. Benshi muri iyo mitwe bari bamaze imyaka myinshi bahari.
kandi bamwe muri bo bari barigeze no kurwana hagati yabo. Impamvu zabo zo kwinjira muri Wazalendo zari zitandukanye. Bamwe babiterwaga n'urukundo rw'igihugu, abandi babitewe n'icyizere cyo kubona amafaranga, imyanya mu gisirikare cyangwa se imbabazi ku byaha bakoze mu bihe byashize. Mu kwezi kwa Gicurasi 2023 iyo mitwe yari itatanye yafashe intambwe igana ku bumwe. Abayobozi b'imitwe itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru bahuriye mu mujyi wa Pinga bagirana ibiganiro n'abasirikare bakuru ba Fardc bayobowe na General Sylvain Ekenge na General Salomon Tokolonga. Mu minsi ibiri ibiganiro baganiriye ku masezerano yo kudaterana no gushyiraho ihuriro rihuriweho ryo kurwanya M23. Mu kwezi kwakurikiyeho inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rishyiraho ingabo z'ubwizigame Force Reserve cyangwa Reserve Forces mu rurimi rw'icyongereza zigamije kwinjiza mu gisirikare imitwe yitandukanyije yemeye kurwana ku ruhande rwa Fardc. Abasirikare bakuru babiri bakomoka mu mitwe yitwaje intwaro, General David Padiri Bulenda na General Jean Michel Mukala wa Cuba bashyizweho ngo bayobore iyo gahunda. Ku itariki ya 3 Nzeri 2023 leta ya Kongo yashyize ku mugaragaro iyemezwa n'itegekwa ryinjizwa rya Wazalendo mu rwego rwa leta. Kuva icyo gihe imitwe yatoranyijwe yatangiye guhabwa intwaro, amasasu n'ibiribwa biturutse kuri leta. Nubwo hari amakimbirane ajyanye no gutanga ibikoresho n'ibibazo by'imikoranire, imitwe ya Wazalendo yakomeje kurwana ku mirongo y'imbere. Mu bice binini ahantu henshi yakoraga cyane kurusha ingabo zisanzwe. Mu mwaka wa 2023 Wazalendo ntiyari ikiri ku ruhande, yabaye igice gihoraho ku mirongo y'imbere irwana ku bufatanye na Fardc kandi yitabira imirwano ikaze cyane yahuje M23 cyane cyane mu gace ka Kicanga. Urugero, kuza kwabo byahaye ingabo za leta ingufu nshya z'igihe gito bituma zishobora kwirukana M23 mu birindiro by'ingenzi. Mu gihe gito byasaga nkaho ibintu byari bigiye guhinduka, ariko nyuma yaho M23 yongeye kwisuganya igaba ibitero bikomeye isubirana uwo mujyi. Muri icyo gikorwa abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahungiye hirya no hino. Umwaka wa 2025 abarwanyi ba Wazalendo bari bamaze gukwira ku mirongo myinshi y'imbere y'intambara, cyane cyane hirya no hino ya Goma, Uvira na Walikale. Bafungaga imihanda, bakarinda imidugudu ndetse bakabangamira imiyoboro ya M23 itwara ibikoresho n'intwaro. Kubaho kwabo kwaguye urugamba bituma rufata uduce twinshi ingabo zisanzwe za leta zitari zishoboye kugeramo kubera kunanirwa no kubura umubare uhagije w'abasirikare. Abaturage bamwe barabashyigikiraga, babonaga nk'abarinzi bari hagati y'amazu yabo cyangwa imiryango yabo n'inyeshyamba, ariko bidatinze imbibi z'iyo gahunda zarigaragaje. Nk'uko twabigarutseho mu ntangiriro za 2025 M23 yagabye ibitero bikomeye byateguwe neza, nubwo Wazalendo bari benshi kandi nubwo hari inkunga y'ingabo z'amahanga zirimo ingabo z'akarere ka Sadek, iz'u Burundi ndetse n'iza Loni MONUSCO. M23 yakomeje gutera imbere, Goma irafatwa, hanyuma Bukavu nayo irabohorwa. Kuri Perezida Felix Tshisekedi icyo cyari igihe kigeragezwa rikomeye. Gahunda ya Wazalendo yari yarashoboye guhagarika umwanzi no kumudindiza, ariko ntiyari yarashoboye gutanga intsinzi, kandi iyo myiyemezo yabo yazanaga igiciro gishya gikomeye. Buri gitero Wazalendo bagabaga cyatumaga imiryango yongera guhunga igasubira mu nkambi z'impunzi zikongera kuzura uko urugomo rwiyongeraga. Mu bice byinshi byari birimo birwanirwamo Wazalendo bakoraga cyane kurusha Fardc, banze icyo ari cyo cyose cyasa n'ikiganiro cyangwa ubwumvikane na M23. Basabaga ko urugamba rukomeza nta kudohoka. Gukomeza kurwana kwabo n'igihe cy'ibiganiro by'amahoro byari ibikorwa byabaga mu gihe ku ruhande rwa diplomasi hari ibiganiro byatumaga rero amahirwe y'amahoro arushaho kugabanuka. Ariko kuri Tshisekedi kureka Wazalendo n'ibyigeze biba amahitamo. Ingabo za leta zari zigifite intege nke, iterabwoba rikaba ryihutirwa.
bityo nubwo hari ingaruka mbi guverinoma ye yakomeje kwishingikiriza kuri bo kurushaho. Dore rero ikibazo nyamukuru, gushyira intambara mu biganza by'imitwe yitwaje intwaro ya gisivile nka Wazalendo si ikintu gishya mu mateka y'intambara za Kongo. Byakomeje kubaho kubera impamvu zumvikana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Iyo igihugu kiri mu gitutu, iyi nzira ihendutse, gutera inkunga Wazalendo bisaba amafaranga make cyane ugereranyije no gufasha ingabo zisanzwe zifite amacumbi, imishahara n'ubuvuzi buhoraho. Ikindi kandi imitwe ya Wazalendo ituye mu bice irwaniramo, bityo ukaba ishobora guhita yitabazwa bitabaye kugorana bijyanye n'imirongo miremire yo gutwara ibikoresho. Ibi binatuma abayobozi ba leta birinda guhangana n'ibibazo byimbitse biri mu gisirikare nk'uko byasobanuwe mu bundi busesenguzi bwabanje. Fardc ifite imirongo y'ubuyobozi yivanga, ruswa imaze gushinga imizi n'amahugurwa adahagije. Guhindura no kuvugurura ingabo byasaba imyaka myinshi kandi byashoboraga guteza imivurungatanyo mu basirikare bakuru bafite imbaraga. Kubera izo mpamvu, leta ya Kongo yahisemo kwitabaza imitwe ya Wazalendo nk'inzira ngufi, ishyira abarwanyi ku rugamba, idahatira impinduka mu kigo cya gisirikare cyanze kuvugururwa. Kandi koko hari n'izindi nyungu z'iyo nzira za Wazalendo. Bikunze kuvugwa ko morale ya Wazalendo akenshi ibiri hejuru kurusha iy'abasirikare basanzwe. Nibyo abayobozi b'ingabo babakoreshaga mu guhungabanya umwanzi, gufunga imiyoboro y'ibikoresho no kwagura aho leta igera mu bice ingabo zisanzwe zidashobora kugeramo. Ariko kwishingikiriza kuri Wazalendo ntibigamije umutekano gusa. Buri masezerano agira ingengo y'imari ayaherekeza, kandi aho amafaranga anyura haboneka amahirwe ya ruswa, komisiyo zitemewe n'inyerezwa ry'umutungo. Wazalendo bashyiraho bariyeri zo mu mihanda, bakishyuza imisoro ku bucuruzi bwo mu bice babarizwamo, bakanagenzura amasoko. Ibyo bitanga amafaranga atari ay'abarwanyi babo gusa, ahubwo akanagirira akamaro abasirikare bakuru ba Fardc babashyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Intambara yo muri Kongo ihinduka ubucuruzi, ariko icyarimwe izamuka rya Wazalendo ryagaragaje n'uruhande rwijimye rw'iyo politike. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International n'abandi bakurikirana umutekano yanditse raporo nyinshi zigaragaza ihohoterwa ryakorewe abaturage ryitirirwa Wazalendo nk'uko byavuzwe mbere, harimo gutoteza abasivile ku mabariyeri ndetse no guhana imiryango yose hashingiwe ku moko amwe n'amwe. Uyu munsi umurongo utandukanye imitwe ya Wazalendo n'ingabo za leta warazimye. Abayobozi ba Fardc nibo batanga intwaro, amasasu n'ibiribwa, kandi ibikorwa byinshi biba byateguye ku bufatanye. Icyo ubu bufatanye butuma kibaho ni ibyaha bikozwe na Wazalendo bishobora no kwitirirwa ingabo za leta ubwazo, nubwo nazo zitari shyashya kuri Perezida Tshisekedi na guverinoma ye. Iki ni ikibazo gikomeye kandi giteye impungenge, kwishyira mu mwanya wo gusaranganya inshingano z'ibyaha bikorerwa mu izina rya leta. Nk'uko bigaragara mu bindi bice twagiye tubagezaho, bimwe muri ibi bintu byatangiye kwigaragaza ku mugaragaro bijyanye na Wazalendo. Hagati aho u Rwanda rukaba rufata ayo makuru nk'intwaro ya politike rushingiye ku byo Wazalendo bashinjwa gukora. Perezida Paul Kagame ashinja Wazalendo, Fardc ndetse na FDLR gukora ibyaha ndengakamere mu burasirazuba bwa Kongo. Mu nyandiko n'imvugo ye, Wazalendo si abakunda igihugu, ahubwo n'ibikoresho by'intambara ishingiye ku moko, ibikorwa ku bufatanye na leta ya Kongo. Ku itariki ya 26 Kanama 2025 amasasu yumvikanye mu mihanda ya Uvira. Mbere y'uko uwo munsi urangira, abantu bagera ku 8 bari bamaze gupfa. Umunsi wose wari wuzuye ubwoba, umujyi wose wari wuzuye ubwoba. Icyatangaje benshi nuko imirwano itari ihuje M23 na Fardc, ahubwo ari hagati y'ingabo za leta nabo bari bafatanyije imitwe ya Wazalendo. Ku baturage baho icyo cyari ikindi cyiza
cyari ikindi kiza kibagwiririye batari bakeneye na gato. Ibihuha byari bimaze gukwirakwira ko M23 yari iri hafi kugeraho, bityo nyuma y'iyo mirwano n'amakimbirane hagati ya Fardc na Wazalendo, guverineri w'intara yahise ahamagara inama idasanzwe yahuje abasirikare bakuru, abayobozi b'amadini, abakuriye imiryango gakondo ndetse n'abayobozi ba Wazalendo. Yaboneyeho gusaba impande zombi kwirinda kugwa mu mutego w'umwanzi kuko igihe byabereyemo cyari giteye impungenge cyane. Iminsi mike mbere yaho abarwanyi ba M23 bari bamaze kwigarurira Rubaya, ahari kilometero zigera kuri 80 gusa uvuye aho hantu. Mu guha intwaro imitwe ya gisirikare, Perezida Tshisekedi yari yizeye gushyiraho ubwirinzi bushingiye ku baturage bwo guhangana na M23, ariko aho kubyara igisubizo cy'umutekano, iyo gahunda ishobora kuba yarahaye imbaraga imitwe leta idashobora kugenzura byuzuye. Wazalendo rero kurwana kwayo na leta cyangwa na Fardc byanatumye umujyi wa Uvira ufatwa, ndetse n'uyu munsi mu bice bitandukanye Wazalendo ikabikomeje guhangana na Fardc mu gihe M23 yafashe umujyi wa Uvira, nubwo yamaze gufata umwanzuro wo kuyivamo. Iyi Wazalendo izagize iki kuri Tshisekedi? Ni pilot. Mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane.